Hello and welcome. You are watching Don Bosco Media Network. This is Deepika Lingdor bringing to you the news and events from Meghalaya. Let us first have a look at the headlines for today. East Khasi Hills Deputy Commissioner Isawanda Lalu urges pet owners to keep their pets enclosed within their premises. Confederation of 7th Sordarship of Morankaneng urges Meghalaya Chief Minister for upgradation of Morankaneng Primary Health Centre to Community Health Centre. ILP runs in our blood, we will fight till the end, El Malyang. And Umlinka Village Employment Council refutes allegation made through RTI by Doria Shabong. And now the news in detail. The chairman of the State Planning Board, Mr. Lambor Malyang, said that ILP is in the blood of the people of the state. Therefore, it should be the responsibility of leaders to endeavour heart and soul until it is obtained. The political leader also added that the issue will be raised again with the Home Minister Shri Amit Shah when he visits Shillong again. Resolution kaba akong santam hapo ka flow jaga house kamdoy ban Shillong thamula andre ngin demand but nginyay demand ba ka ILP to be implemented hapo ka jala ka jongi kata hi gede ba ka thong ka bangi bo khaman suban hangne ya ka state ka bam shimla dawa banyoy ka ILP korlong ya ka wi ka state kata ka mod Manipur ngi hangne le la pas don da ka resolution komod ngi pili ya kata ka jinglong seriousness ka jongi kum kinong mikmat te nginyay ban nginyay press but ngin haban shim ban khablong aggressive ban pini be chakmat ya ka government ba we demand ringkat bat ki pajba jong kajala ngi kwa ega LP kata di stan hadu menta kwa tang we ka answer ngimla ban ong ke ka reservation jong ka central government ka answer ka bangi kwa kalong ba yes or no pinai na pimai but lada pimai ai ga reasons bali ba pimai la fiong bit ba ngimai without reasons ka tangimla ban accept nginyai press but nginyai demand ti nginyai up ya ka jingwan jong Union Home Minister Amit Shah sipo nongba Shillong but ngin sa yo banyakan hakamit jong ka jekan lang ringkat but ngin sa peni ke gibangi haban peni but hakani kasi buwan kamut ka jingakan jungi kan compare kamde syu tanggum ka delegation and kan long bit bangin press ba you ba we want this ILP box state ita. The Confederation of 7th Sordarship of Morankaneng area, under the leadership of Morankaneng MDC, Pinyaj Singh CM today met with Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma and also urged him to upgrade the Morankaneng Primary Health Centre to Community Health Centre. During their meeting, the Chief Minister assured them that the foundation stone of the CHC will be laid by the second week of March and expected to be fully functional as a Community Health Centre by the end of this year. Chief Minister Sokar Meghalaya Conrad K. Sangma ringkat bat kini ki ndrukli ki dor bashnong ki balawan nikmat de ki ndrumut ki sodar shnong ki bakin thup ye ke shnong Morankaneng shnong Koreang shnong Kut Thangshalai sependai pemuran te kani ke ji kendu jingi ye Chief Minister kalong halor kita jingdawa ke belakang bah akamite bat ke PSC ban kentiu no cheka CC te tangshan ru akini tindak singi ye ngalalai ban ya kendu bat kinoi lam shnong hang te po Morankaneng ya kepada kalian ka shnong na kalian ka sinjuk jong ki shnong apo jingelam jadi saudara Morankaneng ba Peter Jilawai ila penlong ye ka jingelam ke ba kelki atu kesini ya keban nyamir jimut habite kani ka kam masante te halor kata ya keba layo aku kesini ban penbaik ba ini bu appointment no tak sini ban Chief Minister le keba sultanat keba ngakwa an pau syaki ba jong kani ki dru tu ishnong kepang ru ya ka constituency berkowe ba na kalian Chief Minister la dem ai assurance ba omdai tang kajing keren jong ni ndai wat ka file ru la dem te ya keba shen hingin sayo no ban play ketika PHC syaka CC but yo mo nong rem kumbala krentat ban sabu hal tayo banikong ngani ba aji malai ni benai march banwan te na kalian cuma kumbulu kalam disi penpau jing sungu bat jingmen kerpang ya ka sarkar banai kublai sahisian po jinglam museum ya ka ba lala banshim ni kenika sinjam ya ka ban long shisha ka jingkermen berkunjuk ke jing kemenru nam ta ki pai ba nong shnong jok tu thai ya ka ba kelas lam ha kelang lon ban dan no kanika jaka jing suman ke ba khambit khambiang nakadal ke jing bun pai ba ke jing
roistat HP melaksalah ke bubun betah ke belakang pau di saudara Shillong tak kata. Dan terima kasih hadirin ba MDC juni ba penyak CCM ulabu ya ka appointment ba Chief Minister nam ta bagi nyebut din ban follow up ya ka isu kesatuan kata kepada berka mau kena PEC ban upgrade syaka CIC. Mati ko magipol biksinam baladak kalau dan kejipolan nak kalian health department. Bala kumno hau bena Disember last year kemud bahkan pleno. Ada susi pun orang mata kadu bena Februari kena kampung pala berpendap kemelakulan. Ti kalau rak jiduk musim mengi kini lam Shillong kemju akibat ba ang Shillong ti angnot banyo ya kajing sumar ke bebiang bat kemju ru kapala tak syahadu kata ya kata ka Shillong lam itu Shillong ke bangim simala ban ben hun ya kata ka jikwa jupai ba khatam ha bade ban kaneka isu juga PHC syaka CST ke badang hudu kata namar gi iba kaneka jika sumar po ka area jumi kalau bron kamtam namar kamtam bron po ka road national highway teka yarap ikibri ke balik ke bawan teka jingdan ke population ang kiru mata ambrina su ya ka atpole 4000 tang po tegi area jumi ke bron po ando ke depan senang teka contoh play kapi ya ka jurisdiction ke PC bro kawai kemud kala ben po kesan 4000 tam teka mod kene ke PC ke bron po nomor nang kene ke PC ke aremba po ke jelame kalian namana du sedam kendai spa refusan la play ka kum ke dispensary kendai spa prapusan cenang la upgrade ka syaka CNC resusi adu untuk keluar haduk menja arajar wei kemud kene ka perak sa ka PC teknik ke jingdan population ya ke jingdan kam pula ya ka kuat kemud kalong rekam haduk tak nama Shillong nama nang Shillong kalau jengai malai punya lekra kilometer tu gerik sejuai untuk arko ratusan kilometer kemud kalong pedang ke jeka ti nak tak kadau ke jingwan cungi kendu MCM tak sini kalong ba penting nano mar kena cundu ke kadau penting nano bade ban upgrade no ya kena ke mod nang PC si pum lakulan nak kalian health department dia ke postat kalong ba nak kalian Chief Minister tak sini ula ai ni ka assuran ke penting na bala kumno kemud audi ubnai match kemud kun select no kita ka inauguration nak kita bangal grip ya kemud nang PC om tang ban play foundation stone mereka buyang keren kaptam kalong ba kade bandan ru rengkat ba government kandan ru sanction post nam ta post fair nam ta cider kam chuneka CNC te kalong bos tunat ipapau ya ka jingshania au MDC duni ba president pumju hau Chief Minister ya ka ke bat laporan kade kam orong nak liang jungi hi kadong tang kata gudam au kade kapor bat ni kibok ruang ru nak liang musim ya ke ba tmu kalong becok sesa bat khnang gi no sok bat ni dalam Shillong ru singin yo lang jingmutoi nak ta kabit ke biang cumbun balang. Officials of Umlinka Village Employment Council in Upper Shillong area today strongly refuted the RTI finding by Doria Shabong relating to implementation of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, alleging irregularities. The authorities that 750 families have been enrolled for implementation of the scheme in today's meeting attended by Chairman Ba Stephen Lingdo, Secretary Isadora Carlor, bluntly rejected the allegation and termed it as baseless with bad intention. Kejingwat RTI semua mo apa kidan kam kita ke baterai yang tu kam banwar RTI we mengadai social aktivis ya aku buro mang kakak aku ke ban syuthat ke Shillong ke jongin lado daki pau sian subannya ke juk ko umlengka ni sngwit dah ni sngwit an marba halor ke jingmi kot khubor bo ang ba ko umlengka le tang ko ke development kamdan ngani to ipi ke development hang ni Shillong jongi kadang ke babon bani kiwe Shillong ni pun mah kinong kerja karo nyau sangat nyau sepak san pongot ngidan kabla roy sebab pala la da kamdai da kan skim sarkar ke bangiyo rakyat karoy ke para Shillong jongi kai num la ra bangiyo ni sngongo bakawan kan ke skim ngiyo akinalang ngiyo strok Shillong ki footpath nang tang ngiyo pagi jing mentoy kumlaong dai rong ba Shillong kisam yar kisam masih ke banglayo jing mentoy habakin thiet kot khun habangin pendan kam hayang asam ni smusi ba kan ni ke bere namar balai ka kran ni ka ke bom la long te ko ang kumno kala bandong bom dan di lopmen Shillong dangi phengat je kata bakam dan di lopmen ka babon tam ke development ke de Shillong jangi ka bangia an suai nuk sai pi ka tai klau nei ri beple tinong tri job card dangi anda kila de ban trai nang tai kita sitam mapli nama kadai halor ulo mudai kisna yang tang makin kit tang jing siu jing tadar kimla mapli kajing butut kajing iyo kinang tray job card jing ikla tray sitam lang makan ke skim ipenyo ay footpath mentak ngilasuk baniang tu langidan kam Shillong tha nang ta kadon sakawai hang tai po kadong dungi kadong pedang Shillong ang tai mensua habang ilai kayap ka im kajing dan kam ki babon mah
Kasinang basudum ngan ka lenti ka surak akut na asisten. Nreda kan ka skim ngungu adu tata. Nilayo ka footpath ka babiang. Nang ta ka jingsay to kasinang kalau alang ka ba itenat ha kalau alang ka ba sarba. Sa ka way ra leng ba kan ka skim. Nilayo bandrung kali keleng ya kasinang. Wat ka bapang bastam ngida ngungu ba. Ngim sekenat ka ni ka breu. Penra major ka ni ka breu. Baka ang pam dan development ka kasinang jang. Dalin tingdok nong lak bat nga kwa ban yetu yepi namar haka jing nga ngalong ngadei inong trei jong ka BSc namba ta haka jing ya trei jong ni ngau si thang ya ka jing keren jong ikong dunia namar iken tho ya ka office jong ka blok ka ong ba ka blok ka don ti ka bam sap rekat ka jing syam jong ni kinong trei jokat ibidu o jong ka blok ibakloy ban yarap yang ni bat haman laki por iwan pek iwan jungok yang ni kinong trei jokat bat ida yarap ru dei tang ya ka sinong umlangka haman laki sinong ilong balakloy bat sakawai ru ngadas ngusik thang wat ya kinong trei jong ka blok ro kada keno ka ong baik persya bak kinong trei jong ka blok kidon ti ibam sap dan dei kata ka jing bam sap jong ki kala syukran hiya ka bam laklong ngida perem jur ya kan ka kong duria namar kala keren siya bapalat ya ki andai ka jing syam jongi ni syam bet bekinong trei blok ki trei hop andai ngira ngiyale hi ka balak ban trei hop ya kan ka kam bat ni trei harum haneng ro ngida khot ya ki video bat kida kloy hi ban yarap yang kum kita kinong trei jokan bat kida wan pek wan jungok bat kida pen ajing mut yang babahatam bat ye i ngi hak ni snong melangka naki amele skim naki eki nyim la ban di blok kum ba blok kan ita sis pak sini dengi so komen kan andai mentapat ka penlong ka jing du nong yang i kinong trei jokat hajaka bangin yo trei hok bangin yo ye ki baikot skur bangin yo ye ki jing don kam hajing ye ki kun giti andai ngiladu no la ka jing pen but nam jong ini kondoria. The Deputy Commissioner of East Khasi Hills District, Ms. Isawanda Lalu, today urged all the pet owners to ensure that they keep their pet enclosed within their residential premises to create a safe environment to the passengers and the pedestrians. The Deputy Commissioner, who is also the chairperson of the Society for Prevention of Cruelty to Animals, has issued an order instructing that all dog owners are also required to register their animals with the Shillong Municipal Board. The order came following complaints received from the residents of different localities in and around Shillong that pet dogs create nuisance for passerby. Any complaint regarding stray or dangerous dogs can be forwarded to the helpline of Shillong Municipal Board for necessary actions. Well, dear viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching.